علی العظیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفى ورسولہ المجتبى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ عقیدت احترام محبتاً پرند دروداً ہو نظران سیری بلند آواز اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ، صلاة و سلاما علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نورا من نور اللہ واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا۔ بزرگ دوئی قصہ مختصر پوشن کریب مالی یا رسول چانی باپ پوشن کریب مالی یا رسول چانی باپ لولو شما روزائی رسول چو پھلمو عاشقان چو ہوش ڈلمو روزائی رسول چو پھلمو عاشقان چو ہوش ڈلمو مارا ہرن چھا پوشن کرائی
چانی باپت اللہم ارحم حالنا ورحم ایالنا وحدی اولادنا یا اللہ واحفظ اموالنا اللہم یا حفیظ یا فیاد من جمیع البلایا والامراض اللہم احیینا علی الاسلام یا اللہ وامتنا علی الایمان فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ذی عزت ذوی الاحتشام مکرمی محترم المقام مولانا سہیل رضا قادری صاحب مبلغ آل جمعہ کشمیر تحریک صوت الاولیاء و ذوی الاحتشام امام جامع مسجد آری جن مکرمی محترم المقام مولانا علی محمد صاحب و مکرمی ذی قدر ذی عزت محترم جاوید احمد لون صاحب باقی آئمہ خطبہ علماء حضرات عزیز بزرگو نوجوان دوستو ٹیٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندو ٹاٹھو ٹاٹھو عاشقو تو دیوانو اولیاء کرامن ہندو محبینو پروانو پردہ نشی اسلامی ماجو بینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال اللہ تعالیٰ کن چو حمد و ثنا یم رب کائناتن اس سارنی یت عظیم و شان کانفرنسس اندر جمع گسنک توفیق رفیق عطا کور. حمد و ثنا پد بنن لاتعداد درود و سلام برذات آقا نامدار تہندین تو میانن ہند دلن ہند قرار تو چشمن ہند شہجار احمد مجتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند ذات بابرکتس پہ یس ہندس عشقس محبتس تو لولس اندر ساری جمع سپدی. اللہ تعالیٰ بوزن سنس جمع گسنس تھین اجابت یہ بنن سانہ خاطر ذریعہ ہدایت یہ بنن سانہ خاطر ذریعہ نجات. رب کرن تہندین میانن گنہن مغفرت سانین سہون خطہن لغزشن بخشن معافی سانین ابن کرن پرد پوشی حق ونن حق بوزن حقس پہ دین اس سارنی عمل کرنک توفیق. بہرحال پنن یمن زٹھن سپدی حکمن دعوت بسپدوس حاضر خدمت مختصر کی گزارشات ہت تھی تمام چھو یم کت نش باخبر کہ صبح پہ گو سانین یمن خطبہ حضراتن مبلغن تہندس خدمتس اندر واض و نصیحت کرن میں ناچیز سز دعوت بسپدوس حاضر میں پتہ آسن تحریک صوت الاولیاء جموں کشمیرک مقتدر علماء کرام یمن مز بتخصیص صدر اعلیٰ حضرت مولانا فیاض احمد رضوی صاحب آسن مفتی اہل سنت مفتی قاضی شکیل احمد مصباحی صاحب تو قابل ذکر ہر دل عزیز خطیب حضرت مولانا بلال احمد کمار صاحب آسن تو تمو علاوہ تمو اس کینچن دعوت شاید اس نگران ضلع تہ تشریف تمو اونمت مولانا ارشد حسین قادری تم تہ کرن تہندس خدمتس اندر کی واض و نصیحت. تو بہرحال بہت ہر سات روزمت أڑجنس اندر لوک جمع کرنے خاطر بہ یل تہ یور آس تیل تی گوس دپان پتہ پارسا ژٕے لوک گژھن جمع. تو اوے موجوب کر بہ گزارش یم تہ گرن اندر آسن تکیاز بہ چھُس لوکلٹی ہند نفر لوکلٹی ہندس چھ آسان یہ ذمہ داری تہ یمن تامت تہ مین آواز آس واتن تمن سارنی چھ مے گزارش بہ چھُس پنن میون چلہِ میون چھُ سہل مگر یُس نفر کلومیٹر 100 کھنڈ اس دوری بلومت آسی پتہ آسس دوٚپمُت وَلہٕ حظ اَسہِ چھِ آز کانفرنس ییٚتہِ شاید پیغام پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تو شوبہ پتہ اگر وہیں بہ وچھ تیل تین یت مز أڑجنک ساری کی اگر بہ کھڑا کرک تو مے باسان یم بہ زانک تم ساری اس یپ ٹنگ مرگی روزان جمنگری روزان زور وچھ مے اک ز پھیر پورک اک ز نہمک اک ز یپ کانجی اورک باقی تم آسن اور یور تو سمو یل ساری پتہ أڑجنک نفر دہ اوے مے گزارش سرسی گامس یمن تامت مین آواز آس واتن
کام یہ جناب صبح تہ کرنا گاس یہ صبح تہ لون اگر اکہ دہ یمن چاروائن ہوک تہ تراو پرواہ چھن کی یت پٹ اس مز آسان ہر ساتھ ماز یا باقی چیز سیون کی اس بدل بدل سبزین ست ہکان بت کھیت یت پہ کر بہ گزارش اگر ماجن بینن امہ حال میری آواز آس واتن تم کرن یمن پنن خاندارن رخصت تم کرن پنن بائن رخصت آز اگر تھوڑا بہت کام گھر تمے سنبھالن یہ مرد حضرات انن یت مجلس اندر تشریف تکیازِ ییٚلہِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ نفر اون أمِس چھُ عزت اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت أمِس چھُ احترام ربِ کائناتن دیُتمُت تہٕ پتہٕ یِتھ پٲٹھۍ آسٕنۍ اتھ مجلس ہُنٛد حال تہٕ مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ صد ہا افسوس واللہ بہٕ کرٕ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ سارنٕے گُزٲرِش تِمن مسجد پاک یتھ مجلس اندر جلسہٕ گاہس منٛز تشریف تہٕ ییٚتہِ بوزن یِمن سانٮ۪ن میٹھن تو مدرین علماء کرامن ہند خطابات تو اللہ تعالیٰ دیو تہندین میانین گناہن کر مغفرت مے ون تن تہ گاس یہ لون یہ صبح تہ لون یہ ہیکو ژیر تہ لونت 6 بج پات کن تہ یا باقی تم امہ حال کام تم ہیکو کرت مگر یہ مجلس بن نہ کی اوے موجود کور یمو اس حکم ناز اس پرو نماز 2 بجے مگر اگر تھی توتس تام یم نفر جمع کرو یم باقی یمن ول علماء تہند دل گژھان توت خوش یمن کرا بہ گزارش یم ہپٲرۍ بیٹھ اگر تھی مجلس من چھو آمت تیل ؤتھِو تُہۍ تھوٚد آپ یہاں بیٹھو اگر نہ تُہۍ آمت چھو تیل چھُ یت نیبر کہیں واریاہ جگہ آپ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہو تکیازِ مجلس ہند آداب تو اتوار چھُ ضروری ملحوظ نظر تھاوٕنۍ اکھ نفر یی صبح پت لار بیاکھ بیٚیہِ دار بیاکھ بیٚیہِ کۄکرناگ بیاکھ بیٚیہِ ویرناگ تہٕ تیٚلہِ سپدے یہ مجلس تہٕ تیٚلہِ کوٚر اسہِ کینٛہہ حٲصِل یتھ منٛز چھُ اکوٹے بِہُن اکوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند صحابہ تہ بیہوان تو اوے چھم گزارش تہ سارنی یتھ مجلس اندر یم تہ انوارات نازل گژھن اللہ تعالیٰ کرن اس تمن انواراتن امیدوار وچھس یل اکھ نفر بیہنا کن جاے دویم چھُ ضروری ولا ژٕ ترومُت ڈوکھٕے یہِ مےٚ باسان بِچور بُزرگ نا أمۍ ترومُت ڈوکھٕے میٲنۍ پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ اب بہ کر گزارش اخ گوا کن کن اخ یہ کاشرن ہز عادت یہ ژلہ نہ اگر خبر کیا گژھِ اچھا اگر نیبر کم ون ٹھس گژھِ تُہۍ وٕچھوا یکن کن اکن ات یہ بنیومت بہٕ دپان اگر طبیب تہ یی نا کانٛہہ ڈاکٹر تہ ات کرنی ات اندِ نہٕ وۄنۍ کینٛہہ گوٚو اکہِ لٹہِ تہٕ بس ات کیٛاہ کرِ ات کرِ نہٕ وۄنۍ کانٛہہ علاجا ولاجا کِہیٖنۍ مگر آسُن گژھِ ہے طریقہٕ صحابن ہُنٛد رضوان اللہ علیہم اجمعین دپان تِم ییٚلہِ واز ٲسۍ بوزان تِہنٛدٮ۪ن یِمن کلن پٮ۪ٹھ اگر جانور بیہہِ ہن یِم ہسا دٔرِنٛدٕ چٔرِنٛدٕ تِمن ٲس نہٕ لگان پتہ مگر مےٚ یا تۄہہِ اگر موٚش بیہہِ زُرناوو نا شاید آو نا کت سمجھ کی دپیو أسۍ محو ات چیز ست کی محو ات حدیث و قرآن ست کی لگاو ات ست کی یہ کمی کہ اس موش تہ باسان اس بیٹھ تمن اوس نہ درند یہ ہسا کیا ونان پرند تم تہ تمن باسان پتہ سہ بلبل آسیا ہر آسیا کیا آسیا تم تہ تمن باسان کلن پہ کی تکیاز کلام رسول برو کن بوزناون حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکر گزارش اور کیا گھن حضرت فاروق اعظم درو اکہ دہ پنہ گھر نیبر کس ادا ون بڑ پہن کھیومت چھت کی ساروی کن اروی اگر نہ دون تیل آئی تو کھیت ساری کتھا کرو بڑ پہن امس کیا ناو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گرس پہ پنس دورس مزہ دور ووت اما امس گئی آواز کنن قرآن پاک کس تام پران گو اس کرو تھی جمع تو پرو تھی دھیان تھونی اس کن بیا گو نبی گاڑی وول تمس کیا یت مجلس سہ نیر بچور بوزا یا نہ بوزا تمس پانس پانس تام یتھے پہ فاروق اعظم پنس گرس پہ سوار پہ ام بوز اللہ تعالیٰ سند کلام مجید اخ آیت کہ اللہ تعالیٰ سند عذاب ہسا ضروری واقعہ گھن وہ رب سند عذاب ہسا یہ پتہ بوزنے ست یہ کت تہ ونان کہ ات عذابس نسا ٹالن وولا امہ عذاب نش بچاون وول تہ نسا کہین یہ پانے بوزان تھی مے کن ساری یہ کت بوزت مے عرض تہ کرو دپن یوت گئی تھر تھر ہٹ اظہار گرس پہ امس یمو بوزنہ گمت یا کریو یہ نت کریو
یمو بوزنی گومت یہ گرس پہ پکان امس یلی کنن آواز گئی تھر گئی اظہار حتیٰ کہ اگر آج بھی آپ روایت پڑھو گے دپن یا گر پہ ؤس پین اکہ آیت پرنس سے یلی گر پہ ؤس پیو اور یور کورک اونو گھر حضرت امس رشتہ دار تہ خبر فاروق اعظم دود چھا کن دپن نحس اے عمر ژٕ چھُکھس بیمار دپن نحس حضرت تیل کیا چھُکھ ژٕ بسترس لٲرِتھ گوٚمُت ژٕ کون تھوٚد وۄتھان أکِس رٮ۪تس چھُنہٕ تفٕے وسان معاف کٔرزیو مےٚ کۭتِس کالس حضرت یہ چھُنہٕ عام نفر کینٛہہ أمِس چھِ نبی صٲبن دِژمٕژ جنتٕچ بڑِ پہن ون بوزن کِنہٕ تُہۍ چھِو کران کتھ امس حضورو دِژمٕژ جنتٕچ سرٹیفکیٹ اچھا ؤنِو تُہۍ چھِو گۄڈٕ انگریز دانٕے یوت سٲری بشارت ؤنۍتو یا جنت چھُنہٕ دُنیاہس منٛزٕے دیُتمُت امہِ علاوٕ ووٚننس یہِ تہِ دوٚپنس لو کانہ بادی نبیین لکانہ عمر اگر مےٚ پتہٕ آسیا کانٛہہ سُہ آسیا فاروقی ہے یِم ہسا چھُ لۄکُٹ منصب تہٕ درجہِ تاجدارِ کائنات علیہ السلامن کوٚرنس یہِ تہِ بیان دوٚپنس عمر یِمن واتان پکان چھُ شیطان چھُنہٕ تِمن واتان ہٮ۪کان پٔکِتھ امہِ تھدِ پایُک عمل کرن وول یوتا عظمت وول یلی قرآن پاکچ آیت بوزن رب سند عذاب چھ واقعہ گھن وول ات نسا چھن دافع یعنی ات نسا چھن امہ حال بچاون وول کان یہ سا یہ ضرور دپن ات پہ کھوتم ریتس تاف ریتس چھن تافی وسان بہ کر عرض میں کرجو معاف ہاں صحیح چھ بوز جاوید صاحبس تی ونن علماء کرامن ہنز کتھ رود نہ اثر یم ونا یم تہ رود نہ اثر مند کی یہ صحیح یور تہ گو امہ حال تھوڑا بہت کم مگر رود دویو طریقو وسان تو چھوز مے کن ساری اکس رودس چھ کلر صاف یہ ہکن مز مز چیت تہ اگر نہ آب میل اخ رود کلر چھ یہ گرٹ گرٹ چھ تہ سمجھ تران یہ اورے وسو مگر میان کن چھ باخدا وسان چھ دنوے کن اگے کت کریو سا ساری بہ ہیکہ یہ ونت علماءن چھ اثر مگر کم سے کم بوزن والس تہ گژھِ توتہِ اثر آسن اگر چھ رود تیت چھ ونکن صاف شفاف وسان واز خان چھ تیت صاف شفاف کی مگر ونیو زمین چھا سوئی کن نا کن چھا سوئی کن نا امن من تہ نا قسم یہ واز چھ زن تہ رود معاف کرجو مے ات یل زمین رٹن یہ چھس جذب کران دپیو تمس نفرس چھ دل تہ تیار آسان گومت ات یل کن رٹن یہ چھس دپان مے چھن ضرورت چون یہ اثر کی ژٕ وس سا بے واپسی کن چھا دیوان دٲرِتھ زمین چھا رٹان اوے کر عرض تہندس خدمتس اندر تہ تہ مے مز تہ گژھِ توتہِ تیٖژاہن اثر انداز وول دل آسن یس کانٛہہ چیز ہیٚکہِ جذب بڑِ پہن وچھو اکنی اور کس چھُ یس کانٛہہ چیز ہیٚکہِ جذب کٔرِتھ اگر نہ کٲنٛسہِ مبلغ سٕنٛز ہتھ کتھ یاد روزن کم سے کم اگر بڑ پہن وچھ أمِس چھُنہ عادت أمِس بُزرگس یہ اوے کتھ کتھ کران اگر اکے کت یاد روز ونیو سا 10 مولوین ہنز کس کت گئی حضرت ہفتس مز اگر بیاکھ پروگرام گئی کس کت گئی 20 بیٚیہِ ہفتہ کرتو ریتس حساب 4 دہ ہتو یُتھ 40 کتن پہ ریتسٕے عمل کر معاف کر مے تہ باسیا یُتھ تقوی گزار پت کان اس تہ باسیا یُتھ پرہیزگار پت کان اوے چھم گزارش تہندس خدمتس اندر یمن تامت مین آواز آس واتن تمن تشریف مجلس اندر یتن گژھِ وازو خطاب امہ حال شروع تو مے چھ یم کینٛہہ منٹ أسۍ کرو پتہ اذان مے اوس موضوع یمو تھومت کربلا کے بعد کے مناظر کربلا پتہ یل امام حسین عالی مقام شہید گو ام پتہ کیا حظ گو اوے پرے مے آیت ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالی چھ کمن سۭتۍ بڑ پائیں ونیو سارنی حضرت مصیبت ہیٚکہِ آزمائش ہیٚکہِ پریشانی ہیٚکہِ اس چھ خارس تو شرس پہ اونمت بڑ ون یہ ٹنگ مرگیک ونان اس خارس تو شرس پہ اونمت ایمان اس ہیٚکہِ مز اللہ تعالیٰ خار بخشت اس گژھِ تتہِ کل نمرت آسن اس ہیٚکہِ اللہ تعالیٰ کُنہِ ساتہٕ شرس مز تہِ مےٚ حالت تبدیل کٔرِتھ اس گژھِ تتھ مز تہِ کل نمرتھٕے آسن تِکیازِ تٔمسٕے بندس رٲض رۄب ییٚمِس ات خارس پہ تہِ آسہِ شکر مگر شرس پہ آسٮ۪س صبر اوے موجود کر بہ عرض ات تمام خاندانس یزیدی فوج نمن شہید کرت امن شہید کرناونس پتہ کیا گو کربلا پتہ تمے 2-3 کت کر بہ تہندس خدمتس اندر بہ سپد رخصت یم سات امام عالی مقام سن سر مبارک ژٹنہ
جسم وارک نش الگ کرنا آو ات جسم وارکس امہ حالت سر مبارک الگ یوان سجدہ کس حالتس مز کرنا روایتن من درج وچھس مشنا ام پت پرن اوے ہیکن بہ برونٹم ہن ونت کی یمن کتابن کتب تواریخن اندر چھ آمت کہ ات مز ہسا تل یمو پنن گرین ہند پڑر یمے اس ات سر مبارکس اور یور گر پڑرو سۭتۍ گندان یا یمو امہ حال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یس روٹمت اوس پنہ کھۄنہِ مز تم سنسی سر مبارکس اسم اور یور کرن حتیٰ کہ زینب رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سز بین تو چھوز مے کن ساری وہیں وقت آت پیٹ تی مسئلہ علیہ السلام ونہو سا وہیں کیا نا البتہ عرض کر بہت سارے علماء نے امام عالی مقام کو علیہ السلام لکھا ہے لیکن کچھ کہتے ہیں کہ غیر نبی کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے ہیں بچھوز تیلتے عرض کرن اس پاس نے یمن پیتن پر لڑائی تو جگڑ کرن بس اتنا کہو کہ آپ علیہ السلام کہو روب تھین تیمی سلامت آپ یہ کہو رضی اللہ عنہ امام عالی مقام سے رائے ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ بچھوس مز مز ونا سانین یمن پتہ یل میں اوترون ملن کیا گو کھس شرارت ات پہ ون اگر بہ ونہ مولوین کیا گو تو آج کھس شرارت ات پہ بچھوس کران عرض اس امت گمس واریاہ خراب ونکن یہ بکھریمز ونکن یمن چھن کان حساب کتاب رودمت نہ تاب چشمن مز نہ ادب تو احترام بچن اندر نہ دل پاک نہ زبان پاک نہ وجود پاک اس لگ کت تین تپال تات کامن یمن کامن ضرورت ہی ارے فی الحال سنس امتیس نبی کریم علیہ السلام ہندس امتیس یہ کام کریں تاکہ صبح اطاعت گزار خدایس تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پت کرو یمن باقین مسائلن پہ کت کیا صحیح تو کیا نہ صحیح اوے میں گزارش تہندس خدمتس مز خبر بتما ون ون امام عالی مقام علیہ السلام تو ات تھائن ون رٹت تھی وچو کالچن آسی آمت آج فردوس قادری نے بھی علیہ السلام کہا اب کہاں جاؤ گے اعلی حضرت والو یہ آج کالچن بنیومت اوے چھس بہ برونہی کران ات امہ حال یہ چاہے آپ اس کو پڑھو تیل تہ چھن پرواہ کیونکہ بہت سارے علماء نے لکھا ہے اگر نہ پڑھو تیل تہ چھن پرواہ کہاں اگر نہ امام عالی مقام سن تذکر کرو تہنج شانس گژھا کم کات کر بڑ پہن اگر نہ تہن تذکر کرو تہن شان کیا گٹھا اگر تمن شان عطا کرمز خدائن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیس شانہ چھا دنیا مز کنس اسا انتن پانے نبی صبن ون امام حسن تو امام حسین چھ جنت کن جوانن ہند تم چھا جوانن ہند یوت یم بزرگ کیا آواز پانو رشدار یم بزرگ چھ تمن کیا کریو پگا اوے چھنا سا صحیح روایت جنتس مز آس نہ کم بڑائی تتہ آسن ساری بڑ پائیں ون سا یل تت ساری جوان آسن تب یمن بزرگن ہن تہ سردار کس امام حسین علیہ السلام اوے چھ میں گزارش تہندس خدمتس اندر یمن معاملاتن مسائلن مسنیو خاص کر عوامس یمن مولوی صاحبن چھ اسی کتھا یم کوت کرن کیا کرن کت پن کرن لڑائی سوچتن نسا جگڑ کرتن یتن خوشک تتن کرتن تو کریو صرف پان فوکس ات پہ کہ اش اطاعت خدا کرن اش اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرن مگر یتن عقیدچ کات یہ عقیدچ تکیاز یم سیت نہ عملی تہ شوب چھ تتن اگر توہ تہ نیرو نہ حظ یہ حظ کرو نہ حظ حظ کرو صحیح ہے مگر مسائل فروئی مسئلن مز پڑھنے خاطر چھن سائیں کام یہ گئی عالمن ہز کام کیا کرن کیا نہ کرن ات ہسا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سندس ات ساری مبارکس اور یور گندن خیمہ من نظر پیون زینب رضی اللہ تو مے کن ساری زینب رضی اللہ عنہ لارن آئی بینی گھا بینی برداشت یہ کریو تو میں تر سمجھ تو سمجھ زینب رضی اللہ عنہ اور یون لارا نبی کریم علیہ السلام ہند امام حسین علیہ السلام سن ساری مبارک الگ آسان دپن ات جسم مبارکس پہ کھسان گر حتیٰ کہ روایتن مز اگر آز تہ پریو امام جلال الدین امجدی رحمت اللہ علیہ لکھن دپن ات اڑجن ہسا اوس گومت نصب چور یت پہ گر اوس امہ حال کھسان یا ام سن پڑر اس کھسان یم سات اس ام سن جسم مبارک یوکن اون زینب رضی اللہ عنہ ونن کہ میانس جسم پاکس تہ آئی واریاہ زخم اس ہسا اون وۄنۍ کینژھا امہ حال بہادری کرتھ واپس لیکن سر مبارک دیت نہ یمو یزیدیو واپس کی اس کو کسی
بدبخت انسان نے نیزے پر اٹھا دیا مگر یہ ام سند جسم مبارک واپس روایتن منش درج یمائی اور پانے یم نفر تو یقن ساری یمو کر پن تمام یزیدی نفر دفن تمن لوگو کفن تم کرک دفن تمن پورک جناز تہ مگر تمن یم یزیدی فوجس مز یمو انتقال کورمت مگر تمن یہند خاطر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پن کھون پنہ یم ام حال سینہ مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پن ٹھیکدار تم کر ام حال دفن کنسی تمن دیت کنس زمینس مز وسن کی روایتن من درج یلی یزیدی فوج کربلا مز دراو ام پتہ بنی اسد اس اخ قبیل ات نزدیک اس اخ گام تتھ اس ونان قرازہ یا کریزہ ام کی نفر آئے تموی نفرو کر لاسٹس امام عالی مقام سندیم بچ دفن تموی کر پور یمن جنازہ تموی کر یمن ام حال قبر بناونش کوشش تموی کر کفن دفن آخر لاسٹس ات پہ تج یمو یم خاتون نبی کریم علیہ السلام ہز شہزاد تمن متعلق آمد کہ خیمہ دتمت واریا علماء لکھن تمن خیمن ہسا دتک نار ات خیمس مز ہیوک نہ کان نفر روزت کی ات درائے ون یم شہزاد تم تجک تم برک تمن اونٹن پہ یمن زین اس کی یمن کان چیز پہ اس کی اور انہی کے اوپر ان کو اٹھایا گیا ات آو نظر امام زین العابدین امس حض کنجک ششتر ام حال رز یت تھی ونان چھو تت ست ست گنڈک اکس گرس کی ونان اکس اونٹس دپان زمین بوس اس کھکھری کھکھری پکناوان واریاہس کالس تکیاز امام زین العابدین اس بیمار واریاہ یہ اس نے ہکان درت کی انس ام پت کیا گو دپان واریاہ دور یلی وات پکناوان نیو یمو اعلان کرت اکس قاصدس دپان اور کریو اعلان کہ دپیوک یم اس اسلامک دشمن یم اس اسلامک باغی یمو کر اسلامس نقصان وۄنۍ کریو سا ونکینس تو ام حال ہجوم جمع ڈول انیو نژن وول انیو انس باج انیو ساز وایو تکیاز اس چشن کرن اس کامیابی عطا گمت مگر عرض کر تہندس خدمتس اندر کی برو وات تھی ات آسان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آسان بزرگ نبی علیہ السلام ہند صحابی زند دپان مے وچ پنو چشمو بی تہ ونیا کان یزیدس امیر المومنین علیہ باللہ بی تہ ونیا یزیدس کان رحمت اللہ علیہ خدا بچائن بی تہ کریا یزید سن تعریف کان ام سند ابن زیاد چھ لور تلن یہ دندن دیون دندان مبارکن چوب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ہم چوب دت وتان زید بن ارقم مگر یہ بچور بزرگ آسان بزرگ چھن زیادہ پوشان کنسی امس چھن پتہ آسان رودمت تیوتا رفتار یمن ارجن مز تو جسمس مز یہ ووت واپس دوپنس ہو ابن زیاد رب سنز ٲسِن ژےٚ پٮ۪ٹھ قہر تہٕ غضب حضرت کیازِ دوپنس مےٚ چھُے پننیو چشمو وٕچھمُت یمن دندان مبارکن بوسہٕ کران محمد رسول اللہ ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُے وار یِوان یمن دندان مبارکن تہٕ لبہاے مبارکن چوب دِنس دپان ابن زیادس کھوٚت جہل واپس آو دوپنس ہو زید بن ارقم اگر نہٕ ژٕ بٔڑ آسہکھ اگر نہٕ ژٕ بزرگ آسہکھ امہِ نِش بدتر حال کرہاے ژےٚ بہٕ ییٚتی ژٕ چھُکھ بٔڑ دپان ییٚلہِ بہٕ دراس ژلان ژلان تکیازِ بزرگ ہیٚکہِ نہٕ پوچھتٕے ژلان ژلان چھُس ونان دیکھ لینا ایک دن ایسا آئے گا تجھے رونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا تیری موت ایسی آئے گی کہ تو پچھتائے گا ان تیرے سارے ہمراہیوں کی موت ایسے آئے گی کہ تو پچھتائے گا تیرے سارے ساتھی پچھتائیں گے تکیازِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ گژھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد قہر تہٕ غضب نازل اور اس زید بن ارقم کے دعا یا اس کے الفاظ آج بھی تواریخ کی کتابوں میں موجود ہے یزیدی فوج سے محل سپاہ سالار سیوٹوس ایک ایک کو چن چن کر مارا گیا کیا کینکھے سرفو کینکھے پنزو کینکھے سہو کینکھے بدل بدل کمو تائیں بلایو تو بیماریو بکر عرض میں یہ تھان تو جس خدمت دستائیں واتنا ہوئی یم صبر کرن واجنی خاتون حضورن ہن شہزاد یم درائی یمن سویت تلوک امام زین العابدین تی آخرت سا وید بروح پہائیں ایتوس حضرت عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس تیمی تھج پایوک محب اہل بیت دبن امتیل یمن سے دی حالت وچ ام دوبنا خطو تہ کیا گو یا چو نبی صبن خاندان ام سن یتوی ونن تلوار آئی اس کا بھی سر قلم کر دیا گیا یہ چو کربلا پت تی معاف کر جو میں تو چو صرف یتوی بوزمت آستائیں ایک ام ایسا پر کربلا اسمزی مگر یزید نسا اس بزاتی خود پانتا کیا آؤ سنو یزید سے فوجن چو وائن ام
کربلا پتہ بیاکھ نفر شہید کرنانومت یتُے کتہِ دپان اتھ خاندانس یام پکناون یمو لوگ اتھ پکان پکان نیو یمو اعلان کرت کوفس مز گژھِو ساری کھۄتہٕ بجہِ مسجد من جمع حضرت اتہِ کیٛاہ چھُ کرُن دوٚپُن سٲری ییٚلہِ جمع گژھن أسۍ ہاوو تِمن یِم اسلامٕکۍ دشمن اسلامٕکۍ باغی مگر أمِس نابکارس ٲس نہٕ پتہٕے اسلام چھُ یہنٛدِ گرِ درامُت أمِس نابکارس ٲس نہٕ پتہٕے ایمان تہٕ دیٖن چھُ یہنٛدِ گرِ میلیومُت یہِ ٲس امہِ حالہٕ غضبٕچ پٔٹ یہِ ٲس حسدٕچ پٔٹ یہِ ٲس یِمن أچھ امہِ حالہٕ گٔمژٕ بنٛد بہٕ کرٕ عرض دپان یام یِم واتنٲیِکھ برٛونٛہہ اما اتہِ چھُ نیزٕ آنن پانن یہ چھُ آسان اتھس مز عرض کر بہٕ یِم ہسا رُکے أکِس جایہِ پڑاو گوٚو پڑاوس منٛز نیو یزید سٕنٛدۍ امہِ حالہٕ کٔرِتھ سپاہ سالارن بیان دوٚپنکھ تریشہِ ہٕنٛز چھِ ضروٗرت تریش أنِو یِم درٛاے تریش اننہِ تریش اننہٕ خٲطرٕ یِم نفر سوٗزِکھ اوٚتانۍ چھُ گرمی تۄہہِ چھا ییٚتٮ۪ن گرمی محسوٗس گژھان ہر کٲنٛسہِ نفرس آسہِ کم سے کم نیندٕر کھٔژمٕژ یام یہِ گرمی چھِ ستاوان ٲرکھ چھُ وسان مگر بہٕ کرٕ عرض تتھ گرمی کیٛاہ حال ییٚتہِ سٮ۪کھ تہِ چھِ آسان گرمیمٕژ تہٕ کنہِ سٮ۪کھ کنہِ آسان چھِ گرمیمژٕ تتہِ کوٗتاہ گرم چھُ تہٕ ییٚتہِ کیٛاہ گرم ییٚتہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز اگر ہاے گژھِ 35 ٹُو 40 بۄن بۄن تتہِ چھُ آسان آلریڈی 50 55 ییٖژ امہِ یوٗت گرم آسنہٕ باوجوٗد چھِ اتہِ لۄکٕٹ کوٗر 7 ؤرِش حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا آسان امامِ عالی مقامس کوٗر یِہے چھُ بۄن وسان امی پٮ۪ٹھ معاف کٔرزیو مےٚ امہِ اوٗنٛٹہٕ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ بۄن وسان دپان تانۍ کر بہٕ کُنہِ جایہِ شُہُل یوٚتانۍ یِم انہن تریش پننہِ پانس خٲطرٕ توٚتانۍ کر بہٕ شُہُل یہِ چھُ أکِس کنچارِ تل أسۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ کنچٲر ونان یا کُنہِ جھاڑی تل تشریف تھاوان عرض کر بہٕ دپان أتھۍ تل تشریف تھٲوِتھ چھُ أمِس آرام یِوان اگر وُنہِ تہِ تُہۍ شہلِس تھاوو تھوڑا بہت ؤنِو نیندٕر پیٚیا کِنہٕ نہ مگر ییٚمِس قریٖبن آسہِ اکھ رٮ۪تھ گوٚمُت تقریٖبن فاقے ییٚمِس اکھ رٮ۪تھ آسہِ گوٚمُت وتہِ پکان پکان ہوٚتہِ آسہِ عمر 7 ؤرِش تُہۍ کٔرِو 7 وٕہرِس کٲنٛسہِ شُرِس کُن نظر پتہٕ وٕچھِو أمۍ سٕنٛز دگ کۭژاہ چھِ مٲلِس تہٕ ماجہِ آسان راتھ کیُتھ اگر بتہٕ ژھارِ تہٕ دِوان راتھ کیُتھ اگر چاے ژھارِ تہٕ دِوان راتھ کیُتھ اگر کانٛہہ تہِ چیٖز بکار لگہِ تہٕ دِوان اہنٛدِ خٲطرٕ بٮ۪مار گژھِ ہسپتالن پھیران ہسا پنُن پان کران رٲت رٲتس امہِ حالہٕ شبِ دٲری مگر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛزِ أمِس امامِ عالی مقام امام حسین سٕنٛزِ کورِ خٲطرٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تمہِ حالہٕ سن سامان تہٕ سایہِ آسان دپان یہِ چھُ بۄن وسان أمِس پیٚوان اتے أتھۍ کٔنۍ چھارِ تلٕے نیندٕر ییٚلہِ آرام آو ہُمو چھُ اوٚنمُت اوٚتانۍ تریش تِمو کٔر سیر پنٕنۍ گُرۍ پنٕنۍ پان تہٕ درٛایہِ دپان یہِ چھِ پیٚوان اتے کیازِ أمِس چھِ آسان نیندٕر پیٚمٕژ واریاہ دوٗر ییٚلہِ کوفس نزدیٖک چھِ یِم واتان اتہِ چھُ گژھان امہِ حالہٕ یہِ نیٖرِتھ نیزے اتھ منٛز دپان تمام بہادُر یِم اتھ منٛز چھِ 22 ساسن 20 ساسن فوجس منٛز آسان تِم چھِ اتھ نیزس لمان مگر نیز چھُنہٕ نٮ۪بر نیران حضرت کیازِ دپان ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ہے یہِ نسا یِمن ؤنِو یِمن رب سٕنٛدٮ۪ن وتہِ منٛز یِمن شہید گژھن والٮ۪ن مرد بلکہِ یِم چھِ زندٕ یِمن چھِ زندگی دِژمٕژ ذاتہِ پاکہِ حضرتہِ سُہ دیُت امہِ امامِ عالی مقامن تتہِ کوف کِس تتھ سرِ زمیٖنس پٮ۪ٹھ ہٲیِتھ ییٚلہِ یہِ بۄن ووت یِم چھِ لمن یہِ چھُنہٕ نٮ۪بر نیرنٕے اہن حظ وۄنۍ کوٚت ووت یہِ مسلہٕ دوٚپُن یوٚتانۍ یِمن دوٚپُکھ حضرتِ زینب رضی اللہ عنہس نیز چھُنہٕ نٮ۪بر نیرنٕے دوٚپنکھ تُہۍ کٔرِو حٲضری یتھ سٲرسٕے قومس یتھ سٲرسٕے قٲفلس تُہۍ وٕچھِو اسہِ منٛز ما پتھ کانٛہہ روٗدمُت وۄنۍ کر بہٕ عرض ؤنِو مٲلۍ سٕنٛز دگ چھا قبرِ منٛز تہِ روزان وۄنۍ کِنہٕ نہ مٲلۍ سٕنٛز دگ چھا انتقال کٔرِتھ تہِ روزان کِنہٕ نہ دپان أمِس امامِ عالی مقام امام حسین سٕنٛدِس سرِ مبارکس چھُنہٕ نیزس ہٮ۪کان نٮ۪برٕے کانٛہہ کٔرِتھ اتہِ ییٚلہِ زینب رضی اللہ عنہس نظر پیٚیہِ یہِ ونان چھکھ واپس دوٚپُن ییٚتہِ چھنہٕ سکیٖنہ نظرِ مےٚ گژھنٕے اگر نہٕ سکیٖنہ یوٚتامتھ واتیا یتھ قٲفلس سۭتۍ رلہِ یہِ تُہۍ تھٲیِو یزیٖدی فوجو یاد قیامت برپا ہو جائے گی یہ نیزہ زمین سے نہیں نکلے گا آنس وۄنۍ کیٛاہ کرو دوٚپُن بس یِتُے چھُ اتھ چیٖزس دوا سکینہ کو واپس قافلے کے ساتھ لے آؤ یہ خود بخود نکل جائے گا ییٚلہِ میانیو بُزرگو میانیو جوانو یِم وۄنۍ درٛاے أمِس ژھارنہٕ خٲطرٕ سۭتۍ تُجُکھ زینب رضی اللہ عنہا أمِس سکینہ رضی اللہ عنہا سٕنٛز پھوپھ میانیو جوانو واریاہ دوٗر وٲتۍ ژھاران ژھاران ونان سکینہ سکینہ چھُنہٕ نظرِ کانٛہہ گژھان رِوایتن منٛز چھُ آمُت اما زینب رضی اللہ عنہس پیٚیہِ کٔمِس تانۍ بُرقہٕ پوش خاتوٗنہِ کُن نظر بڑِ وۄنۍ کھا سبحان اللہ نہ وۄنۍ سمے واریاہ مےٚ باسان نا وۄنۍ گٔے لُکس 1 2 3 یِژٕے چھِ مےٚ کٲم آسان تہٕ أسۍ پرو نٮ۪ماز امہِ پتہٕ کرن وۄنۍ علما پانے خطاب بہٕ کرٕ عرض اگر
محبتن اکہ لٹہ ونیو سبحان اللہ ساری بے رسا بڑ پہن اہنس گو کیا دبن برقہ پوش خاتون کن پی نظر امس ونن آئی خاتون یا میانز کھن مز وچ مینو بزرگو مینو جوانو لکٹ 7 ورش کور سکینہ رضی اللہ عنہ مے گو دل خوش مے دو پانا ٹھیک مین کور پرواہ چھن کی مگر یل میں امس ون خاتون اس نہیں برابر تت پہ مدینس پہ یوتان کنس معاونت کر مدد کر سون ہمدرد نہیں کان بنو وی ثوس تو کت پہ آمت یہ میان کور راتس راش کر یہ مین کور راتس حفاظتس مز تھو اور وس واپس یہ خاتون دپن میں بیٹا اپنی ماں کو نہیں پہچانتے ہو میں تو آپ کی ماں فاطمہ ہوں بڑ پہن نہ بے رسا ہتو ام سی زینو ثواب دپان یا میں مون والاس بچس فاطمہ یور کیا کرنے آیک موجی وائن تو تائیں کون آیک یم دا چانین یمن لگتی جگرن شراک وساس یم دا یمن تیر لگاون یواس آنس اگر پروپانی آیک شاید ما بچان چانی سید یم مین بائی یا یم بائی سندی میں حال نیچی باپتر مگر اور وس فاطمہ رضی اللہ عنہ دبن بیٹا میں نے حسین کو بچانے کے لیے بڑا نہیں کیا تھا بلکہ دین کو بچانے کے لیے پیدا کیا تھا نوسا حسین بچاؤن خاطر پاد کرمت میں نے اپنے حسین کو دین کی پناہ کے لیے بنایا تھا دین کو بچانے کے لیے بنایا تھا کیا جی یلی دینس حمل گئی شرائب کھجے میں حال ممبرن یلی دینس حمل گئی آنس بدکار انسان کھج ممبرن یہ موون پانس اس گئی امیر المومنین امی کرن یزید سن بیعت امی حال میں نوجوانوں قبول امام حسین علیہ السلام اوئی موجود چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسس کور فاطمہ رضی اللہ عنہ ونن میں گبرا میں نے امام حسین علیہ السلام کو اسی لیے پیدا کیا تھا بنایا تھا بڑا کیا تھا تاکہ ایک دن ایسا آئے گا یل دینس پر حمل گزن تم دو دی پنن عیال تی حضرت امام علی مقام بذات خود کر پنن پان تیات مز میں حال شہید میں چوائیں کات یہ چی ونی بسب دو رکسات دبن ماں سے بوزتا تاکہ کیا گو دبن بیٹا چشکا دبن موج آسی بیا خبر پچھس تم دو رات سرسی یہ پنن پوس والیت اسمز دوان تات مادانس میں دو کانسے کی دانا ماں شکن جائی یہ جن ماں پی وست یہ جن ماں پی وست یہ میون عیال تو میون خاندان یہ من مزیم نوری نظر تلختی جگر اوئی موجوب اسس بسے کی دانتی سارن میں دو کانسی ماں گیسے میں حال تکلیف بکر عرض دبن بیٹا میں چیم پنی پوچھ سیت صاف یہ مادان کرمت میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے دبن ماں ان بیٹیوں کی بھی حالت آپ کے نظروں کے سامنے ہوگی اور اس فاطمہ واپس دبن بیٹا یہاں تو آپ نے تکلیف اٹھائی ہے کل قیامت کے دن تجھے اس کا بدلہ نیم البدل سے ملے گا کاری کریو قیامت کی دور بھی کائنات تو انجن میانین تماما یمن احوالا نظر واللہ تھجن مقاماتن پر دی جائے ساتھ پاکی حضرت اللہ یہ خاتون گئی میں نے چشموں مز اوجل میں کیا دیکھ رہی ہوں اجاؤنے میں وہی نظرے کا اما سکینہ رضی اللہ عنہ دور یہ کھس میں سینس کن تم یا آئین ببوزو یت پر سبحان اللہ بڑی تیس پڑھو بان آناز گو کیا دبنی یتھوی میں سکینہ قافلہ سج واتناو یتھوی استار معاف کر جو میں ساری نازس کرت تھا پیوت نیازس وہ خود بخود نکل گیا اوے کربا عرض پنن یمن جوانن پنن یمن بزرگن یہ چھو امام عالی مقام سنس کرام یہ امام عالی مقام سن بڑ بار عظمت کہ امس پی تم ساتھ تہ پن کور یاد مگر تہ مز آسیا تیوت کان مول یمس مالس برو کن نیچو شہید گژھِ تہ دپ کہین چھن پرواے کان مول آسیا یمس نیچو یہ امہ حال پانس برو کن مارن تیر بمباری کرن پتہ دپ کہین چھن پرواے اوے موجوب ووت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کیا ونن دبن شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نہ
का की बिनाए ला इलाहा इल्ला अस्त हुसैन सनीस नबी अस ज़ीनूरी इमाम हसन बा इमाम हुसैन अल्लाह सल्लल्लाहु या रसूल सलाम अलैका या यमन कुन वचनस दिलस यवान चैन इमाम हसन बा इमाम हुसैन अल्लाह सल्लल्लाहु आखिर सा बाड़ पाए ला ला वसलम या नबी चार कर अजला चार दस्तगीरी करू गुनाहगार या रसूल अल्लाह लम अलैका या अल्लाह आज दुआत लगन दादन शिफा खुदाया आज मर्जदारन मर्जन शिफा या रब्बा आज कर्जदारन कर्जस अदा आज हाजतमंदन हंद हाजत रवा हा खुदाया अख बोड़ हाजत आज करतन सोन पीर साहब आजाद आज करतन सोन दाऊदी साहब आजाद यमन यथ खास हर साथ दाऊदी साहब यवन यम साथ यम प्रोग्राम करन अल्लाह ताला बुझन अजन साथ हसन बी आज तुम बासन अगर योत कह नाज बड़ खुद बोड़ मौलवी साहब यीता तेल बास तो तिहज कमी जरूर तिम परहन कह या मत परहन कह तमिस अल्लाह ताला अलग इनायत अता कर्मस आज बुझतन परवरदिगार यमी मजलिस पास करतनस आजाद अगर कंस शाहियत मजलिस मज कबूल गस रबा अन गर पन बसियत सलामत ये तत करोस पन हिफाजत यम बाकी जेलन मज बंद रबा तिम तरोख आजाद हा खुदाया सन साथ हसन यह सारी मजलिस वलन पन्ने रहमत सम तड़जनस मज आज तान गुजरेमि तिमन कर मगफिरत अत दारन वालन हंदन अरवहन सान सानन अरवहन सान यम त हुजूरन हंद उम्मत मज राय तिमन त मगफिरत करीम परवरदिगार बोजन यह सारी मजलिस बन तुहद मेन खतर बाइस रहमत बाइस मगफिरत वनकन यसन साथ हसन यमो कदमे दिरहमे सुखने मावनत कर यथ मजलिस चाहे सदर सबस यथ लकटन अराकीन तमाम सान अल्लाह ताला वलिन यमन त पन्ने नूर रहमत यमन मौलवी सबन यम अस बजात खुद ये तशरीफ थावन सुबह पे गो यमन अत मज अमे हाल पन पान लोगमत रबि काबा बूजन यमन तन अल्लाह ताला इनायत अता ये सारसी मजलिस कर नारस गुलजार तुहंदिस तो मेनिस नारस गुलजार वसील मे हजरत रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबा येल निक तेल निज बा ईमान पतो लाकन सहल ता आसान तम वक्त यारी बर जबान जारी यह कलमा मौजम ला इलाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारे तकबीर ना वन करियो लोलन एक लट सुबह पे न कहीं नारे रिसालत बेरथा बड़ पाए नारे रिसालत इस्लाम आल जम्मू कश्मीर तहरीक सऊदुल औलिया अथ वना इन्नल्लाह मअस साबिरीन खुदा छु कमन से ना बड़ पाए वनु अगर कुन दो मेली शुक्र करो अगर न कुन दो मेली सब्र करो यमो त कोर सब्र अल्लाह ताला करनक ये सब्र कामयाबी त कामरानी अता आज तिशा हर मस्जिद मज इमाम हुसैन सो नाव यवा वन तिंद खानदानुक नाव यवन वन अथ वनन तत सब्रस दित जजा जाति पाकी हजरत अल्लाह जल्ल शानो अल्लाह ताला थनो सलामत सारनी तो गछु खड़ा तो करियो सफ